Tout de suite, info en Lingala. Mbote pepe kola mulabino banson balandi radio télévision nationale congolaise wa pepa esika bozwami po ete toko waposa bino sango na poko ya lelo sango ya biso ya poko ya lelo toko kende na mobembo wa mosata ta mokonzo ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa pepa ya asalaki mobembo kuna na Kananga kasi bosenge koyeba ete kuna na engumba Kananga bautaki bongo kotonga ndako enene elai ya sika oyo ezali bongo na bisika mine mobimba salemi bongo na DGI kuna nde batongi yango bongo moto oyo atongi ndako yango ezali bongo mwana mboka na kompani ya Dan Service nde autaki kotonga pe na lolenge ya sika ndako elai ya DGI botina ena ekopesa bongo nzela po ete basali baso bakoka bongo kosala kuna epesaki nzela tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kokende kotala lolenge kani ndako etongami pe bisika wapi basali basengi bongo kosala po ete bakoka kofanda okati ya misala mia bango na mbisa de momokambi ya DGI oyo azwamaki kuna Barnabe Mwakadi Mwamba yepe ayebaki bongo na kozwa maloba mpona kotalisa ete ndako ena ezali penza na ntina oyo etalisi ete basali bakozwa bisika ya kosala mosala malamu bakofanda na lolenge pe ya malamu po ete misala miso mikoka bongo kokoba malamu na ndako eye miso yango miso miuti bongo na DGI ya etuka kuna mingi penza na Kananga nde maso mayebaki bongo na kosalema po ete bakozwa ndako ya sika tokotikala se kuna na Kananga mpona boyebisi na bino mobembo matata mokonzi oyo asalaki kuna na Kananga ye ayebaki bongo na kokende utomokoma mosala mibale akitaki penza na bokei wa pepai esika batongi ndako na ntaka ya mibu misato ndako ya mateya ya likolo wa pepai bayekoli bakobanda bongo kotanga esika ena bongo bokomi bwa tata mokonzi ya ekolo kuna azalaki bongo na mokambi ya etuka oyo azalaki mpona kozwa maloba kotalisa botondi na tata mokonzi ya ekolo na mbisa mokambi ya bilenge to pe ya mateya ye pe azwaki bongo maloba bongo oyo akesukisa ezalaki bongo recteur po atalisaki lisuku ya ye na bolobeli maemaso mayebi bongo na kolekana na etelo batongi ya likolo ekosunga baike bana somi bakwa kotanga bilenge bakozwa esika ya malunga penza ya kotanga kuna nde kosala ete maso matambola bongo tata mokonzi ya ekolo ayebaki bongo na kokata singa po ete bakwa kobandisa kotangisa makuna bongo ndako yango ezami bongo na bisika zomi na motoba oyo ezami bongo na bisika kama mibale mobimba na botalaka ete koyamba baike ekosala bongo makambo matina penza oyo kosunga bayekoli bazwami kuna bakotanga na lolenge ya malamu eza bisika biso bizwami se na lolenge ya malamu wana eza kotalisa ete bayeko bazwami na Kananga bazwamaki na sayo mitema mpona komona bisika ya ndenge na ndenge ye kosunga bango po ete mateya mabango makende oboso se mambi matali mazai koleka kuna na Kananga omulilu mei tolanda ministre azai koyangela mambi botongi John Banza Lunda yepe apesaki ya makanisi tolanda azali solo mwana mboka azali solo mwana ya Kongo oyo alingi Kongo ya solo azokamba Kongo azotonga Kongo azotonga na bamboka nyonso donc na ba 26 provinces nyonso lelo toza na Kananga tozo inaugurer tozo lancer ba travaux tozo inaugurer université à Kananga oyo ekosunga biso to former bana na biso oyo bakotonga mboka na biso donc développement e bandi na connaissance oyo ya bana na biso bakozwa awa na Kananga bi oyo sepeli singa ezali lisusu faculté ya polytechnique donc awa toko former bana oyo bakotonga mboka na biso Congo. Lekisika na sango ya mama mokamimbula matari ya mbojite sumi na tuluka utomokoma mosami bale ya zwamaki kuna na Académie des Beaux-Arts wa pepai bakendaki kotalisa makopesa moko mobimba moko meba pesa ki lokumu pona kokanisa baebawa oyeleko ya bitumba kuna nde esika bazwamaki pona kotala lolenge kani esika ena epesa mene mingi penza na bitumba esamaki na Buganaga pe kuna na Uvira maso mazali kotalisa ma ete ekolo ya biso toza
boza na bomoko bolingo na boyokani nde masoma koyeba kotambola malamu nzoka nde molulu mango mopesamelaki na ministre azali koyangela mayeba upalinga sango Patrick Muyaya oyo atalisaki ete esengeli banso toza lisanga bomoko kokanisa mai masoma utai koleka mpo ete masoma koka kotambola malamu nzoka eloko azwaki maloba mama kambula matari ya yambo atalisi ete ekolo République démocratique ya Congo pe mbula matari ekolo bakosala manso po na kobotola ba territoire ya biso iso ezomaki o maboko ya batomboki na mbisa mo ministre moyangele mambi mapansango Patrick Muyaya zwaki maloba pona kokabola bisika bisato na bakambi ya mbula matari basato pona kotalisama lolenge kani misala mikosalema okati ya batanti ezwami kuna pe koyeba kolandela yango na bozindo penza po ete maso makoka kotambola malamu to tikisango ena pona kokende mingi kuna na Kasai Oriental kuna bosenge koyeba ete likambo ya bubunde tumba ya bosukisi likambo litali ba makama manene masale maka yango ezaki mama ya makambo lelo mokoma musami sato miaz tukumi bale na mwambe wapi epai mama mokambula matari ya Mbejite Sumina apesa kinzela po ete banganga mayele bako kobandisa misala mina bayeba lolenge kani basengeli bongo kokuta to pe kokangisa bisika biye makama manene masale makapo ete miko ya makama manama kokalisusu kosale mate yango nde ezalaki mai masaki ete masagisa bango to tikisa ngoena pona kokema matali Tokyo mambi matali mokolongo banzoto bosenge koyeba ete nsima ya bango ba intoki pe bokoko ba yeba kibongo na kolandela pona kozwa mikanda iye ikopesa bango nzela bako bango kozwa mino na lolenge ya talo na se yango epesa kinzela ba ebanso ba pesa ki kombo ya bango ba ebanso bazaki mokanda mona nzokande bako banda bongo kozwa mino na l'hôpital lonene ya centre hospitalier universitaire Renaissance kuna nde bako yeba bongo kozwa mino na lolenge ya misolo na se yango epesa ki bango ndingisa na ba ebanso bazali nango kuna bongo mokambi DG Christian Chada wazali bongo mokambi na Fazayeki yepe ayebaki bongo na kolandela yango po ete ezali penza na ntina na bolandela ka ministre azali koyange mami matoki mpe bokoko Yolande Elebe na maimaso bango basali pona toki pe bokoko toki na Sud Kivu kuna bosenge koyeba ete mokambi etuka ya Sud Kivu professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki ye ayauta ki bongo na kobandisa ma talisi likambo litali libongo linene Kalundu wezwami na ngumba Uvira na sima ya botamboli na bomona kaete makama masali mitope bebi bisika biso bizali bongo ya kobeba oyelekoye batomboki bazwama kikuna ya batomboki ya AFC M23 bazwama kuna bayebaki bongo na kobebisa kasi oyelekoye bazwaki esika enande batambola ki pona kotala bisika biye bango babebisa ki pe abalaki na bolobi ete maso bako na lisungi ya mbula matari bako bongisa ezala bandako eza kotonga banzela maso makoye bana kobongisa mapoete bana somi bako kobika na lolenge ya malamu tokesi kana Nord Kivu kuna bosengeli koyeba ete utoye awa ekokisi mubu moko otina ena ya zaki bongo mobundi monene ezaki nani ya zaki bongo kokamba mingi mokambi mingi kuna na Nord Kivu Peter Shirimwimi ye awaki bakundaki ayunguma mokonzi Kinshasa o malita mayebasali pona kokunda bongo baima pinga pe basaki mozole ya ye otina ena libota mobimba pe libota ya FARDC za basoda bakendeki pona kotia liboke ya mbe kotondo botondi obokasi boye ya utaki kosala okati ekolo ya biso République démocratique ya Congo pe libota bazanga kite na botondi na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshilombo lolenge batiki bangote uteloko ye awaka ezala bana pe libota mobimba botondi mingi na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Toke na mai matali toki bosenko yeba ete ye asangisa ki bato ezalaki mingi na centre Wallonie Bruxelles ezwami na commune ya Gombe kuna nde esika masangisa mi masalimaki na honorable Obed Chilomboji ye ayebaki bongo kosangisa bapanzisango banso bayeba bongo koye kotala buku isato ye akomi okombo ya le cœur de Kinshasa buku ena ezali bongo na lolenge ya bakota isato mukole ifuku pe maliza wana atalisi ete ezali penza na ntina pe buku ena elobeli makamo mantina ekosala ete ekolo ya biso kende boso pe na bosungi mingi bilenge po bako bongo kokoba o boso. Tokeina o katanga bosenge koyeba ete ye azali kofanda te kobete tangba tango yison kozala kosangisa baimboka kotala lolenge kani misami kasi mebezali kosema tata bokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kosangisa bana somi ya Congo démocratique mingi kuna na okatanga ye bokulaka kalimbui ye azali bongo bokulaka kuna ya okatanga ye atalisaki kosangisa bango kuna na okatanga pona kotalisa bango mabanzo tata bokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nini alingi pe maibazali kosala po ete bokimia penza boingela omonyele mwa ekolo na likambo ya batomboki na lisungi ya M23 na lisungi ya ekolo Rwanda oyo ezali kosala maso po ete ekolo ya biso esala bongo ekondo bongo ya atalisaki ete na eleko ya bote bongo maboko mokanda masemaki na Washington ye amoni ete mbuma ya malonga penza ebandi bongo na komonono. Tokei na komine ya Ngalema nzokande mokambi ya komine ya Ngalema ye afandisi mate azali kokoba pona kotia komine ya ye pepe azalaki ye mokote pona kolandela mapenza na bakambi baye balandi pe na sima banso bazalaki lisanga bongo mokambi Fulgence Bolokomo webeke akobaki lisanga na baidi pinga baye azalaki na bango elongo pona kosala salongo babandaki mingi na nzela enene oeleki bongo na rue de Matadi bakeite na maternité ya Delvaux la Lou Okapi bayaki bongo na kosukisa na météo pe DGC kunande bakendeki na etelo enene ezami kote ya wenze pona kotala lolenge kani basengeli bongo kotia bopweto ngambo ya ye mokambi ya talisi ete bakoki bongo baebanso batekaka nzinga bayeba bongo kolongola bosoto boye bozalaka ngambo ya bango ezali na kati ya terrasse bakwa kolongola ngo po ete bopweto bokoka ko yingela bakambi babale toloba ya komine ya Ngaba pe komine ya Matete babale bazali kosala maso po ete komine ya bango ekoma petwa tolanda na hygiène bazosala eloko consulter kovanda kodéranger pesa oyo bino mobengaka kobeta matolo tout ça mais awa epa na nga na Matete nasalaki mwa effort d'abord ba jeune délinquant mosusu ba maître sportif nazoki bango presque bango une centaine atiaki bango ndambu mosusu totindaki bango na nuisance sonore et puis na hygiène donc tolongala plus ou moins 200 jeunes po tomekana na kotala ndeni tokolongola likambo etali chômage po soki aza kovandavanda boye etindaka bango makambo ebele eza kaka te kosenga me kotinda meme koyiba kuluna tout ça yango biso na Matete totelemeli nini wana tozosalela effort même na misalo ezosalama na Matete lelo ya bakirage pe ya kotonga banzela tosola na baentrepreneur wana mpo bazola biso même ta 3-5 jeunes oyo bamoni bakoki kosala misala wana mpo esunga bango ebena kolongola mwa chômage mais tozotika te tozoteya mpe bango lisusu na likambo etali jeunesse ya Matete. Toke na komine ya Sele wape pai mokambi ya komine ya Sele Frank Mbo azali kolandisama na likambo litali kin ekobonga oyo ezali bongo lisungi ya mokambi ya nguma mokonzi Kinshasa tolanda mai maso ya azali kosala uta nazwaki responsabilité ya kokamba komino ya monene boyebi na fixaki objectif na 2 axes axe liboso ezali makambo etali insalubrité et ami baleza makambo etali sécurité tango biso tokotaki na komina awa tokutaki culture wana ezalaki penza te esi ekufaki kala
nde tango toye tobandi koluka ndenge nini ya kolamusa culture wana mais na kopesa exemple parce que nga moko ntango na ye na commune awa nakutaki ata kombo te mpona kosala salongo nakutaki yango te mais nga moko ntango na ye nabandi kosomba bamateriel todanga bamateriel aratoire nasombi batricycle bamoto mpona kolongola basalite donc ezalaki manière mpona nga ya kopesa ndingisa ndenge nini culture wana oyo ezalaki déjà perdu banda bane ebele ekoka kozonga en place parce que c'est chaque samedi oyo mona basalaka salongo mais kaka samedi te chaque jour je dirais parce que nga moko avant na kota na bureau na nga na sa mosala na banda na koleka na terrain mpona yeba nani azosala te sikani boso te ezali nazolakisa modèle bazali baike baye basungi biso basalete basango ekomela bino okati ya bandako babino pe esika biso bozwami botika malamu nde na tiki esika na Geneviève Kumba ya kopesa bino basango ekasi ekozala olokota la Kikongo. Tout de suite, info en Chiluba. Bana bamwene kongo boso itabaimoyi chikondo ni dieba chamanyi kukulama bwato muno mushindo wa kuyikilangana unjobikala bikenge diebwa jambe jimbeji mbokunu sharikile byakana bwase makelele wa shadiawu kuvua bikala bamuno mushindo wa kufika kulusenga lwa kananga malanjo nshinga kudi mfumu waditunga ya Kongo wa mungalata bilonde shela medimu mivula ivuimwikala muya wakuyekwenza kulwina lusekelu ni mumana kwikala mufika koko kujinzu bumunena wa bilala kulu udio bikala bamuno mushindo wa kwenza kuji wabena DGI nanku nzubwewu ulimwikala ni miaba ya mayuki ujuwa bilala kulu bitu kubina ibijima bya kabamba ni byonso ebi nkulu petu lwabena DGI baribikala benz no bashari kabya kana bwase DGI udu bikala balombola kudi Barnabe Mwakaji Mwamba yeyewu bamunu mshindu wa kwenda munzubwewu mwenza mufya mwaka na mujalama kuluseka lwakana ngamalanjo nshinga bayibenda bakachila kudi momai wakaninda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yeya Barnabe Mwakaji pamoni ababonso bafobikala munyima mfumu waditunga bakachichi bobu nkayabo bakujimwene nase kujibilo bunyi buntundu nengenena ni kudimiaba idimikali kengere ya kusombela miaba yonso yi mbwakumo mshindo akwenza se kulengesha ditunga ya Kongo wa mongalata anukuluseka lwakala kananga malanji wanshinga kokweku kuvubu bikala binjila mo mai wakaninda kuji mintuta ya bantu ya mukomine itanu mijima idimikala yenza vilu wakananga pamoni bako abo bafuma kumisoko ya kulekula anubwa kulwa kwa kijila mo mai wakanyinda ntomboro kala dipa dimbele mchina mwa vambwa boy Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mumana kwikala mufika mwanda mufula ivukena mwa kwenzo vuase mbibajadi kase bamu mushindo wa kuteka mchenzelu universite munena wa kananga ujumuye kwenzela kuluseka lwa katambayi kokweku mwaba ujubika la basa nzubweu mwimpa mujala nkunyima kwa bijimu bisatu bivubika la bamunona bamufeluja bwase balonyi bakulwini lusekeli bamuna mushindo wa kulonga kabakakana bamana kwikala benza maskulu bunyi buntundu ningenena bayenza kuje bakula kuje nguven mulomboji wa province eu ki Joseph Moïse Kambulu Nkonko balo kulonda kuje mulonyi ufumu wakula hamwani mulomboji recteur ani ministre wa yesu recteur mwakula ni mfumu waditunga wakosumukaba wabweji munda mwabilo miaba yonse vubika la baleja mbwakushadika byakana bwase patu ditokula hapa nikuikala balonyi bato kubinu nibisato ninkamitanu mijima yakabamba bikala nchakulonga mwina mwabeo mamu kavula mbeli wabukalenga bwaditunga mamu jiditi sumino tuluka uvamwikala muna mushindo wakubwela monsangilu munena ninayi uvumwikala mulombola kujimeno dutangile mianda ya tujomba ni mikobolo Patrick Muyaya Katembwe nako bivibikala bienseka mu Académie des Beaux-Arts mwabeu uvabikala benza chivulukilu cha ntatuni makenga
idibana ba mwene kongo bikala ba mwene kuluseka lo este wadi tunga mianda ivumika bitakana kuluseka lo bunagana ton kuluseka lo uvira byonso ebi bifo bikala byakula bwalo bwase kufu bantu bavul kufu mwaba wa chivulukilu wa bafunda mianda kabu kabu idimikala itangil nanku bafo bikala bakula kudi bantu bavula vulai kokweku bavoku kudi mamu mungano mujibangisha mungano ambidise mamu jidit suminwa uvumula kwakula mujakula jenda umfuiji bwase kudi mianda Jubika la bela kalumbanji kudi mfumo wadi tungo bakwenza bwase jitala la jina nke jumona makubwele ndi tungo da kongo mongalata bwalu lutatu luvoluvula bakula kuli Patrick Muya ikatembwe umfu jipenda bwase muji mumunena urumika lukengela bwase ebi na shebwa kumona lufu kaba kufa moi bakuji Guillaume Ngefa mena udutangele mianda ya bandumburu la bilumbu ni bamu mshindo kokula kudi Julien Paluku wa bungenda ni matanda na kubionso ebi mbo kushadike byakana bwase chinyangu chidibana ba mwene kongo bikala ba muna chichikala chipita lutatu ni bimanyishilu bidibikala anu koko mumianda ya munda mwaditunga chibambalu chidibikala balombola kudi Jacquemain Chabani badiba shadika byakana bwase mianda ya jiluisha mbuwu anyi mianda miko bidimikala enzeka mijilu ni biko bishishilana babikila mumfalansa c'est catastrophe naturelle na kubio soebi toanshi kulonda bidibikala bitakana mushindu kai tulibafika kujibikiri mwadi abali na betu bafu betu bakula kwela na meji ni benet bakwabo anjiwu ili tufikila ilonde shila mala tunao upinjeu ankokaidi ya bunyi mai ya banda ni kidi ilikoseka mjito ngejetuja mwana mwena kongo tulibalo wa kintulange yini bana betu ba bisama tukwabo wa tuele meji tuba kwenza ibide mu tukoka ya na kwifika tuba kwenza nchi wa kubabijila jiwa ibinai nashi mutumuka sai oriental nanku bilibilo mani tukalba mano kumanya ibide ni uvula ya bunyi lwachi tuba kwenza nchinganyi wa kubabijila jiwa tuliba manya bimpani mukidi tulinai ikidi fuma kumai ya bunya dia vula unapadilo ya bunyi kulichi kwa kulongo bwa tuliba kwenza kumpala kwani ikidi aika ifulanga nyi tuliba kwenza nchini tulibia mtu kwa bidii leo ni makele na kwa kushikisha watulonga mbano betu kwenza alamanaka udukumbana uno munawu nguvena mbwebwe kapo mbakushari byakana base mumyanda ilimikali tangila ba kangimba ni benji bamana ya bamlitungu da kongo wa mongalata ni bamuna mshindo wa kupeta mikanda ilimikali kengela bwase twalata tulimu kwikala bayana tubokupeta manga alondaku mujubikala bikengeje bwa bwachini bwalu bwase lelwewu no sangana bwase kuliba beji mabeja dimikala kwata bantu ba mushindo ewu kalibikala bapeta ntatu bwakufika kupeta manga alondaku ni bukaliba shala benda ni chanza cholola na kubonso ni bikala mu l'hôpitaji bido bikala c'est centre hospitalier universitaire Renaissance mwa bukala bikala pakala c'est mama yemo na kumwa bewu bikala bashadika bwase badincha kumona mshindo wa kwenza mosu ngena mwa kwenza bwalu bwase bo bwaba bali bantu bali bikala bakengela kuba bwalu bali bishikamenu bya ditunga da kongo wa mongalata na kubionso ebi bivuku bulomboji bwa mamu urutangla mianda ya bafimbi ni bakangimba Yolande Elebe Madebo bonso bafabikala bamuna mushindo wa kupita kulusegeku bwakala bapeta twala tatwabu tulimu wakala bamuna mushindo wa kuyekule ku manga kibwalukano bamuna se kujimpala ya bavula banu numona bapitakana ku binjijimbi bienu kuluseka lwa Sud Kivu mtu nshari kilebia kana bwase kokweku nguvena uvumwikala mumuna mshindu wakwenda kana yeye nkaenda wakumuna mshindu wakuditangilangana mianda mibi ivumikala mumuna mshindu wakwenzeka yeye ki professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki wamuna mshindu wakuya kufika kupor public wa Kalundu ko kulusekelu wadi tangididi movile wa Uvira mufika kulusekelu wasanga nyibwase bena chinyangu ba M23 ni AFC kumpala kwa kuipataka bukuya bulubilu
bafu banyanga nzubweu wa kulusekelu bamuna mushindo wa kwambula mikanda miko wabu mito mjilu miko wabu bima shemu bisuku bionso ebi anu bwa kwenza bwase chinyangu chidubu benda nachi bobwaba bajibikala bato ampanda kuli ditunga ja Rwanda nako bajarika biaka na bwase mbiba toni kudron ikafu bikala balongolola bwakulongolola na kwela munjila ya kuluseka lwa Uvira nkupatuka kuyene mimo bimenga bikwabu nako yonso eyi mbene muchima bamambula kayembe nako byonso babenza bwase professeur Purusi ujumwikala wela kalumbanji kamanza tente kujimo mai wakanyinda Felix Antoine Tshisekedi Chilombo urumwikala wenza mwenda monso nukena mwakwenza anu bwase ditunga da Kongo mungalata jimona mwakofeta jitalala ni wedi kalumbanji kudi FARDC ni wazalendo kunor Kivu koko kupaku bari basharika kudi bantu bavulavula ibwase bava bamuna mushindu wakufika bakumuna mushindu wakusekelela anyi kumuna mushindu wa kwikuleja chinyongofelo cha mufwa wakafwa ye yaki gouverneur militaire uvukaji bubenzela mozole kuluseka lwansele nako baye kulwine lusekelu kuli mintutani mintuti ya bantu bena chota basalayi ni bakwabu wakumona mwaba uvubikala bajika gouverneur militaire Peter Chirimwami kuluseka lwansele mu kita ya repo di soldat yo yeyi kulusekeku bamwenzela chimfwa nchenda chichikana chimukumbana bene chota pamoni bako bonso bayani bilongo bya kuteka kulini lusekelo beji kalumbanji kamanza tente bajadika bwase mujimu vuyimwenza ka uvu mujimu wabilele nasha uvu mujimu mukolo bwalo bwase mufwa mwikala ni chingo mukubyanza ni bon bene chota chenda bonso beji kalumbanji kamanza tente kuli Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mfumu wadi tungera Kongo wa mungalata kuluseka lwa myanda yinga mfunguna mbele ya jifimba ni biko wabu bari bashadika kumpala bwase Monsantala wa waloni Bruxelles dumika lusanganibwa mu commune wa Gombe bafubika la bamu na mushindo wa kwenza muyuki kumpala kwa baka munakamba batangala jiba ngumu ni bafundi babika ndakanda kuji honorable Obed Chilomboji mwanda muneno vuina uvuase yeya mwenza mikanda mukandeu udumwikala ni bitu bikala bisatu bomuji Moi wa Kinshasa mwikala mbito bisatu mukole ifoku ni maliza byonso ebimbo kuleje patoka bwase mukandeu ujukengela ni bana bamwene ko badincha kwikala ku bala byakana boku totulondo kumanye myanda kabu ilimikala myakula munda mwenemu bwalo muji myanda kabu na kumumatu kwa lalo kumpala nimba muna mushindo wakubanji kubatiza mwina mukandeu kuluseka lokatangwa maji nitunumvuisha bonso bwase bava bamuna mushindo wakusangisha bantu wakubunzulula machi kubumvuisha bwase jitalala jijakana jitalala jidubika la bakeba ku Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kimbwende ye yankayenda to mbwadi tunga dijima ja Kongo wa mungala na kubili bikengela ni bantu bonso bikala bamanyeni bobo mulu honda lumo bo bikala bayiji mwa na kuditunga da Kongo ni disungi jibu kibwalukai kalimbuyi umwa wa ku beneditunga urumika lusanganyibwa kuluseka lwakatangwa maji obumvuishi bwase bidibikengela bena kuluseke kubonso bikala bamanya chidi luhonda lwa mfumu waditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bujanu bwa kusungila ditunga da Kongo yeya mwela manyi kuli mulofu mawejanangila anu bwase mwabuka vubu bayeni ditunga da Kongo muchina bilgene kudi patula kibwaluka inbamuna ni bena ditunga ja Rwanda bavobikala bamuna mushindo wakutwela mvita kadi mvite yi bajani twenza moso ngena makwenza bakumuna mushindo wakuichimuna kudi FARDC wazalendo bari bambula mwela kubyanza anubwase Rwanda apinga na mjenda ditunga kuluseka lwa ngaliema ntunjadi kile byaka na bwase basangisha bamfumu ba quartier ba misesu nibapanyi nibalombo bapanyi ba mbisalo anubwa kumanye se chilumbu cha salongo nchitompokom twaje kulonda bivumshindukai Burgomestre wa commune wa Ngaliema Kimkalenga Fulgence Bolonkomo Webeke muleje chileje lu mu Luigi lwa kutwarisha kukezula commune wenda uvumu bikidisha bamfumu ba quartier balomboji babisalu balomboji banjila ni misesu ni balomboji ba localité wonsu mudisambo mudia shajeji bonso bavumunjila wa kukezula bu commune eu batwadishila munjila udi babikla se route de Matadi udi mu yetoni ku maternité ya Deluvo munjila wa lalu kuyekulusaka la okapi to kukujumuka ni kumeteo kufika ku DGC ni kuchisalu chinena chijimu musesu wa école Burgomestre Bolonkomo bunya sumije
moi je mubwele to ni mutu lande wende ukondola upatule pende bine bisonsebi walombi bamamu bali basumbishile munjila wabumbushe mesa bumunjila bayakabwele muchisalu wali muchisalu muji mutufuka mwena bantu nansha wambise bonsu tulama nyungulukili wetu bwalu nyungulukili kudu fila bukola bwa mubiji mwanda wakukezula ditunga muntu ampokomba kibwaluka itubulu kutubiji wakomino wangaba ni wakomino wa matete bonso mbadi sangisha kaba kamwepel bwakujadika se bidibi kengele mujimu mwakana umona mushindu wakwenzeka bwakuluseka lwangaba eme Francis Lolinga ni kuluseka lwa komino wa matete Gilles Mukuni Mukawa bonso bari bashadika bwase nsonga luma bari benza musukela mwakwenza bwase imanya mujimu ikala yenza mujimu ni imanya mwakulongolola bwase komini yabu imona mwakuye kumpala balekele bukuluna balonga mijimu ya byanza kukaji mijimu ilimika likengejibwa bumujimu wakulondo sholola mako ya wonso adi muminkoloji biribi kengela ni bansonga aluma bamuna mwakuwenza bwase komini yetu kai muno mwakuikala ibwela mayi mujubikala kabibi kengejibwa nashi nanku chilumbu cha bakuluna komini wangaba bons bavul bajani benda babele byanza mumikaba bwase komini wangaba bamuna mushindo wakupeta ko kumweyelu bwalu bwalelu kwena mwakufitana kabujimbo kwa tukubyanza na chibuta na shia chinyi wewe musufita bariba kuimanyika anyi bakutapa mwela bakukwati kibwaluka bariba jadika se jitu kujonso bena komini BJ badi munkachi mwa jenza ya mujimu mukola anobwase ditalala jimona mwakubwela tuyimene kuseka lwa komini wansele mwakuni jadikile byaka na bwase kulusekeku komini udibikala balombola kuji mukalenga Frank Mbo ulimwikala ujadika patoka bwase komini ewu uvani lutatu musango wakumpala mbo kujadika ni komine ewu mu nsubu wenda wa mujimu ukavu musunsuka mwenza bumuje kudi muswazi na nshankwase yakusombela bufa bwalu bukolo bwa kuipeta kaji kacha wafika mu komine ewu ujumwikala wenza mosu mkele mwakwenza anu bwase nsubu ewu amuna mushindu wakukezuka nkwasa mina bakaji kubasomba pa nkwase ya biseba bumbuka pa ya mabaya ivumika le basamisha nyim ni bene mujimu bashile shilangana badi mwakuikala benze mijimu yakukwasa mashinda kukumona mushindo okeba minkoloji ni kwakaja kumbushe bisosa koshe biko wabu byonso ebi patutula kamukanapa badi munkachi mwakwenza mujimu ewu anubwa kukezula komini kibwaluka yujulomba bene mu komini wenda bonso bwase bamuna mwakujilongolola bikala bamanyese bwakukezula ditunga nkujiswila nkuikala di moyi mwimpa kuikala ni makokeshi alimikala kengedibu bwalu bwase lelo kudi bantu bavula babikala benza mujimu ewu na shebene ekelezia bilibi kengela bawenza bwaditunga lietu jia kumpala kwa kwa mujimi kwa shala kwa mujimini bwa lelo ngashigilidi hapa njini shambyanzi bya tete mvale amuna makunu fesha mina ngumu yonso eyi umakulu walingala senda wa muntu anulama bonso kumbanza yenu